Usa si Abert Catamco sa mga sinaligang talent scout sa Kapuso Network aron nga maoy mangita og mga new talents para sa Sparkle GMA Artist. Ang iyang kasinatian og eksperto sa pagpangita og mga talents maoy hinungdan nga usa siya sa mga napiliang mo screen sa mga bagong artist sa GMA Network. Ug sa katong mga nagtinguha nga mamahimong artista o singer atong paminaw ang iyang mga tambag ug mga qualifications aron nga ikaw makasuod sa showbiz industry. Karong buntaga, makisayod kita. Kauban si Abert Catamco dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Interesado, mamahimong artista mga kapuso, mamahimong sakop sa Sparkle sa GMA Artist sa may pangita nila karon. Makauban nato, mahinabi nato sa talent scout ika sa Sparkle, Abert Catamco. Mayong buntag, Sir Abert. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga, sir? Hi, maayong buntag. So, I'm doing great. Still alive and kicking kaayo. So, I'm all good. Ikaw, kamusta? I'm good, sir. Lagsi kay karong buntaga. Thank you for joining us, Sir Abert. On a lighter note, magsugod sa tag og murag ka ng pampagaan. Unsa kuno nakapa-inspire, makapa-inspire nimo kada adlaw, sir, nga mubangon matag buntag? Alright, so makapa-inspire na ako every day to wake up. It's my goal, actually. Unsa ako mga goal daily ba nga I need to achieve every day. At the same time, also na it keeps me going. Sir, kano sa ka nagsugod isip usa ka talent scout o ngano mang murag na inspire ka nga i-pursue nimo ni sa Abert? Actually, I've been handling models for 10 years na. So, 10 years na ko ga-handle og model. Been producing artists, models, compete nationally. So, I started with GMA Sparkle for pagkuan lang, March. Actually, they hire me because they're looking for a new regional talent scout. Can you share to us, Sir Abert, imong journey sa pa ka nahimong talent scout for Sparkle? So may imong gikabisihan kaniadto? Yeah, as I mentioned earlier, gahandle ko mga models and artists. So, every time na mga events here in Cebu, ako ga-provide og mga models sa mga events. Unsa man kuno mga challenges, sir, nga maatubang sa bilang usa ka talent scout? Challenges, actually, pinaka-challenge karon kay everything is virtual man good. So, like, you can't meet that person ba, like, kailangan dyan mo mastorya and all. Like, okay, sometimes it's really different sa person o sa virtual. Unsa may mga qualifications, sir, nga gipangita ninyo aron makasod sa Sparkle sa GMA Artist? So we're looking for like 14 years old up to 28 years old with pleasing personality and kailangan dyan talent. Unsa may tan-aw nimo, sir, sa potential talento sa mga Bisaya? Oh, actually, I'm so honored that they able to get me. Isa jud ko sa mga gakuha nila ba kay I just want to showcase Cebuano talent magud kay I know knowing Cebuano are very competitive, very talented. They always passionate everything what you do in life. Well, you're on that, sir. Pag message sa imo, asa kanila pwede ma-contact unsa imong social media accounts, Sir Abert? Okay, my social media is my Facebook is Abert Catamco, and then my Instagram is Abert Catamco. So I created a new page na Sparkle GMA Artist Bisaya. So at least ba na sila they could able to outlet nga aturas na mag-send or message me anytime. Just to close this, Sir Abert, unsay mensahe nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga? So kato mga nananaw karong buntaga, so I just want to tell everyone na if you are interested or if you are willing to be discover mga Cebuano o mga Cebuana, mga singers and mga potential nga mag-artista, this is the right time for you to showcase your talent. Ipakita na ang imong kaanyag ug kagwapo para makita nato not just only here but also makita na mo sa big screen sa Sparkle GMA Artist. And I just want to tell everyone na mayong buntag kaninyo and be safe lang dyan.
Alright, thank you so much for joining us this morning. Dahil kaming nakatunan. Gini mo karong buntaga mga kapuso, Regional Talent Scout sa Sparkle GMA Artist, Abert Catamco. Daghang salamat, sir. Thank you, sir. Salamat sa kaayo.